lo hokpe che lang kita bilang populo ni government of India hin bedame no na bang sport by sia subject si no kita me lo social program bang central government kan bang itu kita medak institution la dak district level ma state level tu bang satu ini ke hokpe bang ke non government of Assam bedame kapre kapre butang rapi la pen kela na kita dulu kel maharon dan ini tumbi kon bom la pen dak bang hokpe timang bang ke je rong surong kolong tame traditional sport moka na juga macam aku pen saya barim tu tame ke papat tu harus tu andi ke pati penang lo tapi tame di pon ini ate non ke government ni mental apa bang ke mana subject di pon lo pen sport bang ke kadu ini cuma cimi lo sport bang ke kota tu ini kapre goreng apa saya lo tame lo bang ke amat saya di ilatek se dapat kita tak lo bang ko teman ini kun non nasan lo tame imada sama alang itu kami sport ada di sini, goreng apa saja. Paling mungkin lalu emang ini pun rumput ini, macam konsisten namanya jadi yang konten dulu, masih lah bangga di pondok kan pun masih cilik pun.